Na kwa nini mwancho mlira somo roberi bwe Chigosori bura botambe kwa tunachende mo Steven captain 001 na leroiga na kote masemo mpaka sub county ya Burabu tobe tugusangana timu ya Nyansiongo Township Chigosori mia Nyanza Regional League wate yo muganobo na ki muganobo bere mia Nyanza Regional League na nkaiva ikere ne miruli bwate go Chibosio anda kari tangani pi nyima taigane sub county ya Burabu kolende kenke nyoroki na ye wardiki ene ward ya Nyansiongo ward. Alafu ikinyorokia Nyansiongo bado kikinyorokia Musiaba. Nimete nchina mwagania sebe kolende embere gane ntindi sana na pamoja mwe kwa kila lituko. Sana wakedetu turaga na litu fal. Sana wakenda barakenda. Okay. Kena onti mbure ature na bako nyambo kuduro boke sana. Wasori bino banarire ewete climate yake. Waito banyolere iga bobo atimichando. Lakini ndio kwa players wale wone kila kwa players sio tu abaida contract wa gochaba gani abakanywa muchando. Ndia mona saya tuteviria ndake gati ya birito kandi tomanya igore timu ya Nyansiongo Township kolende tara kwana make igore timu ya Nyansiongo Township ayeningo na se timu ya ndake nkerengo kikilikio borai osekyo botelio ra se timu ya bia mono jego kuchara tibosira ndia coach ya Nyansiongo Township na vile coach yese na kitatu timu ya Gusii kure county kwanza tuacheze sub county tukatangana tuacheze county ya Nyamira tukatangana tukawa promoted kuja regional league tukacheza 2021 season mate coach kwa nyojo kwende sibiti sana vile ko gratiringi ya mono na ni onte bike boy kani se bali batama itinya kamanya kia chite ngora kolende aibuno mo gosaini metene coach we timu ya ndake no go sorti enko ye miaka yao Manchester kore miaka yana na lagi goalkeeper tinja sante timu ko kunga poro kama se de bado tukacheza mpira yanka tuchie usko uchimo lakini kila high school tege account ya Nyamira ya Nyamira district that's my level best negative na coach kwa vile une player a goalkeeper coach okay player goalkeeper okay andaka yuna alikana nte kwa manyara kigoro yeti me Nyansiongo Township na isaba kolendeli meta timu chinyingi kere chiko chaka chijiri watu waralieta chikora chaka chama konyolita baadaye lakini nte kibweka ni kerengeli koleta Nyansiongo Township na kikiale ikine club ya chaka tekara sana aba kosi babira wange mono uno achema ni tumo kosi lengo mo mutagani ono wa chaka club kwa nyoranga aba murawa ito kuna kuonjuka na wali scams na kibako wale tamu so bakanyoke bakarora ke bachamo bakarora ngande kisi tukire town center bete ya ine town ya Nyansiongo ine side kota ya Nyansiongo ya Burabu sub county so bakarora ya bairo ke Nyansiongo Township ke ire mugeti players koruchin seji mombani Chigosori chiaka lenchinga una chilichiale ro iganto abate league chire ya chimanye kaine na ime bageve kire buya inga KU 1990s to ende to 2000 wacha moto inga KU yali Chigosori kerengo kiwose yali tournament chiyo tu akate mono de cho mheshimiwa Sero nindo che kama nganao yale goche seti me Nyansiongo Township na ento kuli tokolete ke umbu tokolete Chigosori te bia manje konde bone tournament chia ruro bono kobe club Chigosori league na kibone process bibone bono ke tu achese ke bole ya chese tournament bono tournament yali aba murawa algo batike baget tukana kuya tukana kitoko cha tukabika na bakabika namo bakaro bakatebo no tiatu suppose club kegende ikichakire sub county kama utakanza alimo kumya kuchigorali tukajanga eti ya chakire tuchakire sub county ya Burabu to ikiti mchale ngoro ikiti mchale ke timu 12 tukachia tukataka leo sichale ngoro mwa kutaka na mwage county so tukataka na kuro yetu kaende county ayo mwakaki mwaka 2018 tucheste kwa support tena 2019 tuacheza county wana marure koru Burabu sub county Masori me Nyamira county wana 2019 2020 so 2020 okay ya uchaka okay 2020 chikona ya 2020 lakini ndio tuaracheza sasa ndio kwa ndio pia chikore siu kwa tore at position tena tukacheza tukakua so season ya 2021 si tukaswa region andake ni maite mega ino ime county wa merino bole ne bole ene timi avere tournament ime ake menge sub county wati wa mereli bonge te wati timu nyinge Masori me Nyamira county league na ganto fauti keli mwarochi
Kentu ajuta kwa tuasiri county league competition ya rege kwa obu ameri mbwa rege gero ya wana timu chia rege chibuate baba kosoria babuate kero kigoro akira mbura baito ase jiko tu abena burange emyaka itatene babuate obu baibu mupena bakogwari wana bravo ya ke to kuchesa garia ite tu ate muchano mo actually ke tie ke kia rege nga timu te go cha eruse point mote te rege nga chige buchaka etokubwa toko ga risiko to rwa nindro eni ya gati to atanga nire kuru zone obo chaba gati zone kuru zone ye to atanga go tia timu cha kuri ga mali so na to atanga nire tukaba promoted gutia asebija Nimeta senko yo teligento raisi ose momenta ya mukonyara kurigia bagosori babe amo bali baraende bune timu isiko bagosori imechi gosori mona mona buna chili kichibwato wa melia bone ndake kikeri no mocha mwakora buna bati nali kona kibune timu ya ino ne bwato bomo na abagosori bakorwaiga ngospi kira dabale getikere baganire timu romo yetenga abagosori bakono kina ne timu ere kumwashire eri bono mwasukiro chikwa makende usaid contract to no koro to go jakora to muche hali mu gutsamta ne contract timu yete bwate support ali paga kisara sense na players ko be belinga timu ne ya kana ya lakini ebo muche hajo ka tega ne mo tere njibo na sina keire na tege ti ko mta ne karo yusukira ne ye no la ngari keigo bono ase season ni tanga ni na oto amenti ni te ba chesa chama sio tanga ni ya regional ya regionals okay kama bono ne to aru ka county league to region ne timu ye kamete ni players baitu buya ose actually Patrick ose na to kwa sana no mo da senator kwa kumugeni to pire isiko kwa kumugeni ka toire ka to agenda na Patrick ose at least o to imo o to achi wasi chire fari o abra no abra Nimetenga rotarante buya to chiwo koma ya kebekani ni bune timu ya Nyansiongo Township ya timu ya regional ndake kurese county nimete kuru sub county go county league playoffs nchare ngoro kurese county league kwenda se regional playoffs nchare ngo eseino bon to the playoffs kega tu abata number 1 na na chono le ke ba ro ko ba chiri chiri sam chonsi ba na tenga Nyansiongo Township watch point kitanga ine tu bwete chi season chiri de by 5 points around 12 points timu ya tanga ina aria ke chikobe kwa mo tu around tu ngamu pakarona na letas tatu cool pato ne kwere de regional kumete sema ya kabento kwa na mange igore ya Nyansiongo ime ya Nyanza regional league juval kuikira voni ya kurende andaki kurwaiga sense me ya Nyamira kando na Nyansiongo Township kimogoswa gochi regional kiro atebe igore timu chinde ose bilabu binde bira ige ime ya Nyamira bilimo sote na biro gochi regional bira vya Nyamira bibuate saponza ni go tebero go chesi mupira mako kero na wala season tu abwate marani ja abwate governor ko bakiko ko boko governor Kisii County metinya marani ya go Kisii marani combined ya Kisii County okay ne tinya la ngepo tu abwate magena ya ko Kisii County bado ja abwate mudabi ko America ile timu tu aro cha challenge timu cha ke one squad is a sponsor kwa track tichire players yabaya ke ranko baka na bali players abako bali kambi bona atli bona ke boko na borobu so ke mo ko bena borobu bo the 40 players as combined nimeta ko iga sasa veni wa watu manyo boge gore ya timu wate sponsor ni leta wate sengenjo ba ki timu chwate sponsor na borobu ne wate una mbaranya ra gonyora sponsor konde bate mbaga ndete bweto mo kiraboni ga se baikire to kono mo ko ke to koirana to gendere kwe manyia mangi gore timu ya Nyansiongo Township Wima Electricals and Electronics nabaonia bebintu by'okuyiga kistima ne electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cy'okubelia mache DVD players chi machine cy'okugingira ebirobu by'estima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge.
nigobare imeyomo chokisi ase nyumba ya Gusii Plaza room number G2 naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutoka imiyumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kitoko kero montachi obisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kya koirena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Yoga ndetagwa tengero mureveri bwe Chigosori na Leroiga no turaiga sensemo ya Burabu sub county embe ningwete embe style gete korende okega sie Chigosori ebe gokorega ne timu ya Nyansiongo Township togo sanganero etimu bato mugano mutambi mona sana mwana kuraiga sensemo ya Nyansiongo ward konde mete sementa gani wate byanda kitangani eba bere tin ko monte ba bere timbe mone tin jo mwa survive timu katika rasi ligi konda kiora tebe sidoni ye ndake inki kiriye ba bere tese sunne tangani pia regional Sisoni atabere tangani sebe titaba tiji ko mo ke afle asa na ko tebia wacha sachi witu toro tena waro ko to tira to kacha sana waro no le ko to tu abati ma ko ya bona sisoni tangani ya tu ko tena pasave na mpira tu yo tu ta quieto bueno ni te walk over no te walk over pero es tu achiete no ya no que dice Sisoni tangani ya 21 ya le que Sisoni ko ka Sisoni dia timu cheba ndete timu cheba ndete aki tu asa tasedi dia tu ale na bota na bota na history ni matekano na Nyansiongo Township ni yote abandake chichete go chia sense meri ya division 2 na chichete go chia se playoff timu cha kite playoffs ma gabona marani mara Nyamira Counties ya chiete na magena ya chiete na mara lero kwa ni chibe ni cha kite playoff tanga na la ucha kwa timu ya Nyamira Counties ya kanda division 2 na magena kanda division 2 timu cha pili mbogete kwa timu ya kunyo kwa timu ya kurwa matongo ja pili mbogete timu ya ngabo chali mata anga sauti mugirango ero ja Pelinda ero ja pili mbogete timu ya te yakile timu sa timu satu na tuka promote
Timu setu tugatira. Onde kenga kali no mwati ale taseli. Kwa tete namba 7 bya tu timu cha lenga raudi timu 15. Oni mete season ni ntangani mwa Gusii mwa survival namba isano na ibere mwatikira seli. Inkeli andake mwe sometia mankeli mwa chencheti na ugekora buye season ya gwatete. Season ya gwatete bon trebono ga. So ni tirato vera. Lakini tra eto era ni wo ko fe foi tu era ni tuta piro yo. Iria ne small simba. Karibu bogira maro chato goto wikeroro. Season ye na ko te players bari kera ba rule siba ikiri gora bono ba kitimu cha baro ni. Kitimu cha baro na kitimu cha gotura players. Toko cha kuna trepo mchezaji ni kwa mwakende. Manya nguvu mpishi. Yes. Tubua support tubua tikende dituisara saiga ne che more secretary ne che coach nonde tote banga mo pelo kar maro ngitoka kwa kango chinga go besa ke press bakaro bachire bono mchezaji ote onyora saka usa posa kwa wenyu pa wakanu bija ndio ko ay mover tango nya ko vera ga kabere como chano to ver toro players we to ba chita as free agents so ko coach ti ajiri apokri pero dimule preciso ni coach ay dire player contract ya correct ya ri player ti ndi go sign contract ya kwa nyoro chi so na muto to mochano players we to ba abanga bakagenda to what players wanda ba kunya una kuchebra taiga play captain ya una sauti ya chi to boy players wanda ba ku goalkeeper tani ya kurwa bogetu ko ya jadi bari ya kagere timu ko so Richard to pick players ko to assemble players kana ba boss ba chite igo tukanya to atgeire ne timu ere fa timu B and timu C so komete ligi ya tabere challenge ko nyora na kito komete ligi tubua tu kwa players letas tukatabona tu ile package tu arrange ni tu achagete club tu atebe tu nache our talent aba muna baito beke joro tukachaka kutumia muna baito baralia beke joro to te wana to bana cho kutira aki bo to gasomere eso diga eto ko sai dia contra kana brava oni biage tatu so kero mo ta go cha como pochi como iba o etras ana no manyora ni bonke que club kila pochi lakini bono eso dia players agora onde tem players ba chetu as free eche kotabua tutairikende Emaite kwa na kirito nya kubata kuigoria timu ya Nyansiongo Township na okoboru kweni bone nguru nero yira ndake mbai kagetie se cyo fali chinde na ndake Gusii abagosori baba kwanda se timu chinde kiri chiko balenda buya ko babuna baranyale ko balenda konda ko babuna mo menyi buya nsemeye wakinde no maite enko ya nsemeye ainkiro chekera koru no maite Nyansiongo ya ino abara ibano no baroche inkeri kera koru Nyansiongo mokonyeke te biabara si swali toka te bunga chibe ya sanjiri tao chigo sapose bila aki do chibati ne chira tra chikera toka dik tumbaji bona ga tu na so mweshimiwa Patrick Tokonyi anojo ga de weekend go anojo ga de ya ko kan jibo kidawa ibona jiro mweshimiwa ngokora bantu weta botaje moga na chibe sasa dia foto ya chibe ya chibe mochewi na chiba kwa club bono etwalo kuvuja obotiri wo mupira wa Nyamira Counties oje kiganze kirikero kira koje club in fact Nyansiongo Township dabete ke togo koje gose onyode orando rat koje club koje brava basuke abra tu talent nera ora to te abachita brava aqui ya como ka de club tu va que tu abote support tu abote contract avec tu abote aquilo no sirva asukire asba achire basa ni contract oro wa ko kuchando no Premier League e club que ko penalty tu Bae que nimenda timu nyingi sana chabire chiko bwanda kende ko ira timu nyingi jibo na responsibility tanga ni pi egote kana buna muri kulika proposals buya muri go approach abantu bali baranyale ko batana na ino ngento gya kabere branding muri ko branding kirano eli andake je ngani kumanya mangiko ya Nyansiongo Township ndabwate simiyane liga ngiso Facebook ndore kilimo moja mwako ndake ino ayiga mwatemire ibyo sivere break hago tu buat moro buku beke kela pasom tanda to yo terus bechi dia kan sih itu kelas betul nih kita itu nyari support tapi ini untuk plan itu buat moro begitu itu kan
tuwe kitanyore no muntu ndo uraga ni gotokonye witera umukanda lakini tubwate ko muru niki maite entundera muranyori bakaria beniro gwetigara ase league mwasomeria mange season ibere entangani mugate bandake ya rengenge ni ya kabere mugate bandake ko urukwa Bagosori naki one season ekubwate ingeri mora akore hande muirore kiracheke mono maite na benge kuirore kirasi muirora mono twakwanete chema nakwanete n'abantu bekenye itangani turanyora turabaisharansi abo ufite ko rumo cyane itara tunyora tibese bitoko cyaka tunyora tubwato mutaka tubwato tibese kigacho kege twakora epache kinachema de secretary ya secretary tunyora twagutumia ange 400,000 region chikaro okonta kirega to players so va tabia o ke ba age sigir play tukatema gatwaro konyora itara oje itoranyora sponsor tora gira abantu abaito beke kira ke community tanyora abantu beke community bachi bitu isa sorobu ba kumontaru rasa ke tora chakire sisi lakini etoko ko sabana ase jera gwatra tire TV ya Ndizi ara abantu bake na bangi na barasiasa na bangi barwa kintu ndio swasa barasiasa mono kagera barasiasa yote banga na chitalia ikabiri ebega watu asaka watu osera to konyete to konyoro lego ga pista ka yo le poka no lego ro otengi ikirikira gyosa so ito to be neutral as clubs as politician to be neutral lakini nende oyo ndio swata como kwa ese club na karibisi Chigokora ndakasema tobati naye ni maite ekyombegea football Kenya Federation rosagirwa Nyamira na rorwa Kisii ruterete ligi ya Nyanza Regional League mono zone A andake amangana abeira mange torore bina amangana bite Chigokova chi player cards na binte vinge to Chigokora inkiliroche FKF era kole entunde kubwati amochari mwarore atababuye season ye taba season kubwati season ye chikari to maite chakarunde Kisumu to atanga Kisumu ngare ya chiche gusiga chiche busongo usoko tegura sikiso ko ngati chikiro seri Nyamira chiko chikari kero seri asike ujisa bomba yo moto bwate se kwende esaiba yayo awachikati ko kuburi achikati chibono bono ngonyora player Chelsea de club gete babu ko Chelsea de gaiga okuburi ke ekari na Chelsea kwate ke kati yake ana bana kuligereria ko ngene kati korte so transparency ya pachiko sira asokoro chikati cha FKF yiri ya region is okay so if I go saba management novice yiri roro pai ba choro monto yo mo iri to manyete ga nero ko chikadi in case of eshide ko to akoraki to aboria una ringi oteri last season ya rato to akito mo piro de digo mo kwende maiga digo ba maiga global no ti ko poeti ya rego sigi jore akine de to akito mo piro no chikari ko twarosiri lakini contract mbiru chikadi yetu kutoka tukira players wetu acha tuketi timu ya kana watu lakini through office sasa je chari ya rege ya tukake si office tukabatumira players chikadi chi cha online bakachinja chikorta ichiro bakajwa bakatia bona no temo tomato ko raki no temo protest kende go to temo ko sabanga office ya KFF ya bira na ndo bati bitu ya pire kero ogo emechande ya bakuruguru gotirimo ko national veterinary gotirimo emechande ya bera kiri ya bire ito ibo tenga aba office bate basiyo tukuru wa boro ndake ne bate mabikeli ogireno lianyale ko igwe kana igo abate livenko yo ndo bate mageka ndo bate Vincent Nyasani igo mwena kibuna yose piaga nirina Bagosori na bate livenko yo anyade goikano to Chigokorera ingana yawo yo mweli ese bali bukweti boniga wetera Ndizi TV ne ryo koreria kamera ri so mo ko this TV tia tu support TV yaito yagera ene TV ego chama kegeti kinago cha korua yanga ndabake student ko nyapa wakati bachire batu kuza ebi batch ya barabara balegeti baba rano baba orkia baba ina baba ndo bako chesa nebi tiko byoro kibere biti bwate mechana ngoko morache oje kubwa togo oje kubwa tiro ogosesa o ndo bwanso raja ko support club ya Township etoko basaba ngo kabo ko ine egegere ababura batoko na cha toko begeta mo bono agabachi ogora okoro ubusabya lakini gwetero umupira twakora amasoezi burabaga na nyomba alba bana gocha banagere umupira wiki yakora
wiki yaje twaje gwaka umupira obusari bwa kairi ngo ntuko basaba onde bwese uraga ndiko support club yake koranje na go sponsor so that they to urate baga twabere kirasi ryo gatunda koirora nitubwate program gato coach division to div 2 div 1 onde tuko sukiro na ntanyo ara call players apo ya ato isibia mona soko Mwana soko tegeni yene timu ya Nyansiongo Township ya tegeni buya na igombi ya muno na antobeto kubabwati ya sentunde kubwati 2022-2023 me Nyanza Regional League to rank kilimura abe mu improve ya setting mo yona kwana kibuna mu agende likobate viebwe vinge vienkoyo kuraiga sese mo ya Nyansiongo ward mwancho mo na ramange tuwe manyiri gore timu ya Nyansiongo Township ewike kubwati ritu kobune liga chinsa bune chiga ingote mo no bwe timu ende ego soli ndo somo go soli yonde kuraiga sese taseni kya Ndizi TV aiga no wasubo Gusii.